Бүгінгі сабақта used to деген сөздің қолданышын қараймыз да. Used to қырғызшаға тұрғанда бір нәрсе жасағанға көніп кету да, бір нәрсе жасағанға көніп қалу. Демек, біз азыр бұл used to'ны дайыма used to андан кейін инфинитивті қосып сөйлейбіз, ошо менен түзүп алат экенбиз. Бұл жерде мурун өткөндө біз көнүп калган кыймыл аракеттерди ушул used to менен алабыз. Мисалы үчүн бул жерде a few years ago деп турат да, a few years ago, анан мында today. Демек бул сүрөттө a few years ago. Dennis stopped smoking 2 years ago. He doesn't smoke anymore, but he used to smoke. He used to smoke 40 cigarettes a day. Бұл жерге көңіл бөлөлү. Мына Денис бұл бала екен. Денис stopped smoking 2 years ago. 2 жыл мурун тамеки тартканын токтотуптур. He doesn't smoke anymore. Азыр ал тамеки тартпайлы, мынакей. Тартпайлы. But he used to smoke. Бирок ал тамеки тартканга көнүп калган экен. Used to smoke. Used to smoke. Демек тамеки тартканга көнүп калган. He used to smoke 40 cigarettes a day. Ал ушундай жаман адат кылып алган 40 сигаретаны бир күндө чекчи да. Ал 40 сигаретаны бир күндө чекчи. He used to smoke. He used to smoke. Мынакей биз айттык used to анан инфинитивти кошуп биз сүйлөмдү түзөт экенбиз. He used to деген бул ушул өткөн чакта көнүмүш адатты көргөзөт экен. Андан кийин мынакей ушу he used to дегенди колдонуп, мурун өткөн чакта болот экен да. Мисалы үчүн 2 жыл мурун ал тамеки чекчи, азыр ал чекпейли. Эми бул кийинки сүйлөмдү карасак, I used to try and press all buttons at once. Бир эле учурда бардык кнопкаларды басып чыкканга аракет жасап көнүп калгам дейт да. I used to play tennis. I used to play tennis a lot, but I don't play very often now. Демек мурун теннис ойногонго абдан көнгөн экен, көп ойногонго көнгөн экен. Азыр болсо ал ойнобойт. Демек used to play. I used to think he was unfriendly, but now I realize he is a very nice person. I used to think he was unfriendly. Мен көнүп калгамда ал мындай досчулукка жок деп ойлочумун да, ушундай көнүп калгам. Ушундай ойлочумун дейт, көнүп ойлоп калгам. Бирок азыр but now I realize he is a very nice person. Азыр билсем, ал абдан жакшы адам экен деп айтып атышат да, Janet used to have very long hair when she was a child. Janet used to have very long hair when she was a child. Janet көнүп калган. Used to have very long hair. Абдан узун чач. Very long hair. When she was a child. Ал кичине бала кезинде көнгөн болчу, узун чачка. We used to live in a small village, but now we live in Karakol. We used to live in a small village, but now we live in Karakol. Биз кичинекей кыштакта, кичинекей айылда жашап көнүп калганбыз. Used to live in a small village, but now we live in Karakol. Азыр болсо Караколдо жашайбыз. Мына бул сүрөттү карагыла. He used to drink green. He used to work on computer. He used to work on computer. Демек бул компьютерде иштеп көнүп калган. Компьютерге
көп иштегенге көнүп калганда мурун компьютерге да көп отуруп иштегенде абдан көнүп өзүнө тартып алат. They used to drink green tea. Булар көк чай ичкенге көнүп калышыптыр. They used to drink green tea. Used to drink. They used to look at her over the garden wall. Каралачы, бул балдар дайыма ушинтип келип көнүп калышканда ушинтип бирөөнү дубалдын ар жагынан караганга. They used to look at her. They used to look at her over the garden wall. Демек бүгүн биз ушул сабагыбызда used to көнүп калуу деген сөздү кантип колдонобуз ошол жөнүндө маалымат алдык.